Vava tabwerapo futi tifuna timvesese mumakombono mubaba bakazi tamvera kuti batamangira vintu vingati viviri baba kansi baba muli vintu viviri sivanapele pea pa bakazi kulinjira inango ya last solution pa chizungu yeba matalira musirizira chikwati baba mukazi zikavuta pa nyumba zatamangirapo wano ku church baba maprogramu akaona kuti maproblemu siyasila ku church amatamangira pa chipatara tamvera teka kuti chipatara chipatara pa koti ni koti baba kansi ni koti uko baba koti zadinda paja baba chikwati cha sira chipasa chimukazi ni huyo mukazi baba ambogulisa chabe tunshava na tutute toshoka na tukota pera niyo na tumatepo twakalembula sure life ikachirapo futi azaona kuti apa baba life futi yavuta solution ya last amachita bwanji choni tandizira manje azisankira chozitandizira ni uhule pachawama manje kuyenda manje ndicho chankala cha last ukamba chawama ijairi mulusaka chawama ili apa pakomboni bakambati pachani paja pakona boy paja afuta machoka paka polisi paja paja pasoka ina pasoka ina paja pamene pachawama pamene paja nthawi imene ija kansi pamene paja baba ndiye pe wakonda paja manje kuja bamachitako bwanje kuja baba kuja ni kunyengesa manje fonilila yankafoniwe ili kuti baba kuja okay lekani tione yankafoni kuja baba amene bamachita kuja baba nikupanyisa baba bamachita bwanje baba ni uko ni paliponsi baba ajira panyi afakako tofaka baba tupauda apa paudako ini maiwe aonekako mushe ini maiwe aonekako mushe azipauda baba kitwa ni uko akawaya ini maiwe akawaya ini maiwe osaivala baba ni kuti uko this is the very best of DMK nili na kamwana kanga paka shortcut mbicha na chinyama iwe ati ndiwe ndani iwe kamba bwino Mike one very shorty cut chinyama